nilai keren bunsin nilai keren nilai tai po parti ban lapor ka thong ban ong ba tor ni Iatreilang ban pening no tangwei kutong ban nila pedang ru ya garai ba utar kutong unde na ka parti UDP hagne ga election ba menta uba Robert John Karjarin kon ka parti ni dan ga Sokia ikwa bagandan ka ta Iatreilang kon gusto Riewlum ngam lasyo ban supay ba ki parti kita ke nasional parti kimia ya ka perkhat perdan na ka benta jongi ki pai Riewlum jadi halo kena rim ba ka parti HSUDP klasim ya karai ban Iatreilang ba ka UDP ha ka dua tu ka Regional Democratic Alliance ke bagi khot ka RDA na galang HSUDP ka kentu ka wer lagi papa Janggari kasi jantia bato hagan we kelimat komenta in ai gajing gersan ya kurtong jangga UDP uba Robert John Karjarin banglang nuyasak hapo dober ba parlimen itip ba hagan gajuk ka komenta iim hagajuk jang kaan habang ile kana makam idon kam ru ya kaan bang so kuman sibun ba uliau kutong jangga di ekba penyang menta naga Seng UDP udairu muktiar ban ikhwi nanti bola benyasa yang hapo dorbar ba hapo parlimen tangine kitin na IPF barang pagba dambak inyo ya kemet kat koi bakya slomha haga khat kendai tarik wan nam pensabai idai bandam kata kikli ya kakam marga election kadai ka kamyap ka kamim wag on bagane kadai tangga election MP kadai totip bagane kadai ka kamyap ka kamim ka bakta ya ka jaj pemriu ka bakta ya ka jela yami papa hak hak ndai tarik hak bo yami papa hak hak ndai tarik shana ka shap hak dur jong ka bom khub le shibun